Dwarbaguri Fresh Club abitung pen Daitor MPSC along Kahumridam. Seurejan Gop LP School along India Post pen dak cepul amai ke padopon. Iskar Benglong BJP spokesperson Laichan Ingleng lapen ari sangho tumpen je kathara phan lamklar ki pipon. Dwarbaguri Fresh Club abitung pen Daitor MPSC along Kahumridam. Dwarbaguri toisi kondingsi angkang along nongnam kache thangklong arlok Daitor along MPSC along Pini Dwarbaguri Fresh Club abitung pen Kahumridam. Bangso Kahumridam nang kok alam theke lapen lo Daitor pen cenglok arlong chuhu rong teke pen cenglok rong pharo sose aradatum ambulance ka vedet pen ajokrat akisung kichetong nang. Tuar julong si ko anahok ma kachini ji fan Dwarbaguri Fresh Club abitung pen abarem Dr. Birenson Gogoi pen chetong damsi ahok bilta enamlo. Bangso hut doktor pen klardak pen ke thanpon ke hospital long ambulance ihum do sita mela ke henorem lapen government arona tengke laki ason ke dam tanglo laki arona tengke running long lelo lasi sorkar phanta abatai batai lo kapachini sita me non puta Daitor MPSC hospital long ke ambulance nang pipe lasi rada tumta kisung pen chetong nang koklo lasi prabjin pen ambulance abang nang pinang pu puta doktor pen tuning ripon. News text report Time News difu invalid হয়ে গেল এটা অ্যাম্বুলেন্স আমার খুব মানে প্রয়োজন আছে দরকার আৰু ইয়াতে কি মানে আপোনাৰ সুবিধা পায় এনে দেওথৰ হস্পিটেলটো ভাল হস্পিটেল মানুহবোৰো ভাল খালি মই চমুকে ক'লে চাৰিটা মেইন প্ৰব্লেম আছে ইয়াত এতিয়ালৈকে আৰু প্ৰব্লেম আছিল কিন্তু অলৰেডি আমাৰ বিল্ডিং ৰিপেয়াৰ আহি গ'ল গতিকে সেইটো আৰু নকওঁ চাৰিটা প্ৰব্লেম হ'ল এই এটা যিটো ক'লো এম্বুলেন্স এটা নিউ এম্বুলেন্স লাগে পাব্লিকেও এইটো কৈ থাকে আৰু 2 নম্বৰ হ'ল পানী প্ৰব্লেম কোৱাৰ্টাৰ থকা ষ্টাফৰ কাৰণে সাফিচিয়েন্ট মানে ৰানিং ৱাটাৰ নাই তাৰপৰা 3 নম্বৰ কথাটো হ'ল ষ্টাফ কোৱাৰ্টাৰবোৰ ৰিপেয়াৰিং কৰিব হ'ব আৰু 4 নম্বৰ প্ৰব্লেমটো হ'ল আমাৰ বাউণ্ডাৰী ৱালটো য'ত ত'ত ভাঙি মানে অৱস্থা নাই এইটো সেফ নহয় আৰু আমাৰ স্বাস্থ্য মেলা হওঁতেও সেইটো আমাক ধৰিছে সেইটো কৈছেও গতিকে এই 4টাই মেইন প্ৰব্লেম আৰু বেছি আৰু নকওঁ আৰু staff আছে sufficient আছে একো প্ৰবলেম নাই staff আছে আমাৰ 13 আৰু ৰেগুলাৰাইজ আছে 7 মান আৰু NHM ৰ আন্ডাৰ কন্ট্ৰাকচুৱেল বেচিছ 6 জন মান আছে তো 108 বিষয়টো মানে ইয়াত ডাইৰেক্টৰৰ ডাইৰেক্টৰি বা ইনফৰ ৰাইটো মানে ইমান বুজি নাপায় 108 অলৰেডি এটা সুবি আছে 108 আছে কিন্তু ৰাইটো কি নাম আছে 108 টো আমাৰ ইয়াতে চেণ্টাৰটো আছে কিন্তু এইটো অকল দেওথৰ বুলিতো ক'ব নোৱাৰি এই গোটেই এৰিয়াটো আৰু মাজতে পেচেণ্ট কম কাৰণে 108 টো লৈ গুচি গৈছিল কিন্তু আকৌ ওপৰৰ কিবা এটা মানে ডিমাণ্ড নহলত আকৌ দিলে এইটো 108 টো সাৰ্ভিসটো ভালেই বাৰু মই বেয়া বুলি নকওঁ এইটো অন ফোনতে হয় গোটেই কানেকশ্যনটো গতিকে 108 ৰ কানেকশ্যনটো ভালেই বাৰু মই বেয়া বুলি নকওঁ ঠিক আছে এটো মানে কি আমাৰ ইয়ালে যিবোৰ পেচেণ্ট আহে আমি হেল্প কৰোঁ আৰু আমি নম্বৰ 108 নম্বৰত কল কৰি পেলাই আমি হেল্প কৰি দিওঁ আৰু আজিকালি বহুতে জনা হৈ গ'লতো গতিকে ইয়ং খিনিয়েতো গম পাই যায় 108 সাৰ্ভিসটো ভালে আছে বুজি পোৱা হৈছে আৰু নবুজিলে আমিও বুজাই দিওঁ ঠিক আছে Seurejan Gop LP School along India Post pen dak cepul amai ke padopon Jakhongponi phaing koirat trogarni India Post asai kamben cepatir pi ponsi Seurejan Gop LP School along dak cepul bringing Gop to your doorstep ajai mek pamanpon India Post asai campaign jasemet bangso mai kibipona theki India Post asai kamalong ason government pen asar waido Lason si saving ketha recurring deposit RD Kisan Vikas Patra India Post Saving Bank India Post Payment Bank Digital Banking Lason si saving scheme pen ale PPF Senior Citizen Saving Scheme National Saving Certificate Sukanjan Sumedhi Yodna Postal Life Insurance lapen anpar da kaprek post office along central government state government pen ason scheme do an rada tumasar waichu endun nang jiputa mailong che thanpon News Text Report Time News difu আজি কাৰ্যসূচী ডাক চৌপাল আজি বুকাজান এলেকাত পোষ্টেল সাৰ্ভিসটো জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এটা নতুন ব্যৱস্থাপনা কৰিছিল এই ব্যৱস্থাপনাটো হৈছে ডাক চৌপাল ইয়াৰ যোগেদি জনসাধাৰণ আৰু ডাকঘৰৰ মাজত এটা সুন্দৰ সম্পৰ্ক ওচৰৰ
সম্পৰ্ক আমি গঢ়ি তুলিব লাগে। ইয়াৰ যোগেদি ভাৰত চৰকাৰে 5,000 ডাক চৌপালৰ আয়োজন কৰি সৰ্বভাৰতক ডাক বিভাগটোক জনসাধাৰণৰ মাজলৈ লৈ যাবলৈ ব্যৱস্থা কৰিছে। ডাক চৌপালৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে জনসাধাৰণ, চৰকাৰ আৰু ডাক বিভাগৰ মাজত যাতে এটা সুন্দৰ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে আৰু পোষ্টেল যিবিলাক ছাৰ্ভিচ বৰ্তমান চলি আছে এই ছাৰ্ভিচবিলাক যাতে আমি ড'ৰ ষ্টেপ দিব পাৰোঁ। ইচ এণ্ড এভৰি চিটিজেন তেওঁলোকে ড'ৰ ষ্টেপ ঘৰত বহি যাতে পোষ্টেল ছাৰ্ভিচটো তেওঁলোকে উপলব্ধ কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে এই ডাক চৌপালবিলাকে দলং বা সেতুৰ দৰে কাম কৰি বা মেডিয়েটৰ হিচাপে জনসাধাৰণৰ মাজলৈ ডাকঘৰটোক লৈ যাবলৈ বদ্ধপৰিকৰ হৈছে, চেষ্টা কৰিছে। সেইকাৰণে আমি আজি বোকাজানত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে কাৰ্বি আংলং ডিফুৰ সদৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আহি নগাঁৱৰ ডাক সংমণ্ডলৰ তত্বাৱধানত আমি এই অনুষ্ঠানটো ইয়াত আয়োজন কৰিছোঁ। এই অনুষ্ঠানত আমি স্থানীয় ৰাইজ আৰু বিভিন্ন কাৰ্যালয়ৰ পৰা আমাক সহযোগিতা আগবঢ়োৱা যিসকল আমাৰ গণ্যমান্য আমন্ত্ৰিত ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে আমাক সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমি আশা ৰাখোঁ যে অনাগত দিনত ডাক বিভাগ জনসাধাৰণৰ মাজত যাব। যিবিলাক আনটাচেবল এলেকাবিলাকত আমাৰ পোষ্টেল ছাৰ্ভিচৰ প্ৰত্যেকটো ক্ষেত্ৰতেই উজ্জ্বলি উঠিব। আমাৰ যি উদ্দেশ্য এইম এণ্ড অবজেক্ট অফ ডাক চৌপাল নিশ্চয়কৈ বোকাজানত সাফল্যমণ্ডিত হ'ব। কিবা ডেডলাইন দিছিলে নেকি এই স্কিমবোৰ? ডেডলাইন আছিল। ডেডলাইন আমাৰ এই জুলাই মাহৰ পৰা আপোনাৰ জুলাই মাহতে আছিল, জুলাই 15 তাৰিখলৈকে জুলাই 15 আৰম্ভ 100 দিন 100 ডেজ 100 ডেজৰ কাৰ্যসূচীত মানে 5,000 ডাক চৌপাল সৰ্বভাৰতে আয়োজন কৰিব। ইয়াৰ মেইন অবজেক্টটোৱে হৈছে যে জনসাধাৰণে ডাক বিভাগটোক যাতে ঘৰত বহি মানে সেৱাখিনি উপলব্ধ কৰিব পাৰে আৰু জনসাধাৰণৰ কলিজাৰ আমঠু প্ৰথম পৰিচয় হিচাপে ডাক বিভাগটো ভাৰতবৰ্ষত যাতে উজ্জ্বলি উঠে। আৰু সুকন্যা SSA বিষয় আচ্ছা, নিশ্চয়কৈ সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা এইটো আপোনালোকে জানে ভাৰতবৰ্ষৰ এটা খুব মানে নামী দামী শ্লোগান হৈছে বেটি পঢ়াও বেটি বচাও। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ নাৰীৰ যি শক্তি, নাৰীৰ শক্তিটো আৰু স্বাৱলম্বী হ'বৰ কাৰণে আৰু শক্তিশালী হ'বৰ কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ বেটি পঢ়াও বেটি বচাও যোগেদি শ্লোগানৰ যোগেদি সুকন্যা সমৃদ্ধি যিটো একাউণ্ট খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। এই সুকন্যা সমৃদ্ধি একাউণ্টে নাৰীসকলৰ যিটো অৰ্থনৈতিক মানে স্বাধীনতা সবল কৰিব আৰু এই ব্যৱস্থাটো আমি ডাক বিভাগে 250 টকাৰ মানে মিনিমাম আমি একাউণ্ট খোলাৰ মানে ফিজ লৈ আমি তেওঁলোকক এটা একাউণ্ট আমি উপহাৰ দিব লাগে। নিশ্চয়কৈ আমি ইয়াত সেইটো সফল হৈছোঁ আৰু সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা বোকাজান বা হৰিয়াজান এলেকাত যথেষ্ট অগ্ৰসৰ হৈছে আৰু ইয়াৰ যিজন পোষ্টমাষ্টাৰ খগেন টিচু আৰু দুৰ্গেশ্বৰ বৰদলৈ প্ৰমুখ্য কৰি লৱ কুমাৰ, দিলাই, পংকজ ৰকচিত, ৰতনহঁত এইবিলাক পোষ্টমাষ্টাৰবিলাকে যথেষ্ট ইয়াত মানে পাৰদৰ্শিতা দেখাইছে আৰু জনসাধাৰণেও যথেষ্ট আগবাঢ়ি আহিছে। ইয়াৰ উপৰি আমাৰ SB আছে, ছেভিংছ বেংক, স্মল যিটো আপোনাৰ ছেভিংছ হেবিট এইটো ফৰ্ম কৰিবলৈ SB একাউণ্টটো আমি দিছোঁ 4% ইণ্টাৰেষ্ট। এই স্মল ছেভিংছৰ যোগেদি স্থানীয় অঞ্চলবিলাকত অৰ্থনৈতিক স্বচ্ছলতা যাতে আহি পৰে সেইটো কাৰণে আমি স্মল ছেভিংছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছোঁ। আমাৰ এতিয়া ড্ৰাইভে চলি আছে আৰু আমি বৰ্তমান অসমৰ ভিতৰত 3য় স্থানত আমি আছোঁ। আমাৰ নগাঁও ডিভিজনত কাৰ্বি আংলং, নগাঁও, হোজাই, মৰিগাঁও এইবিলাক সবাই মিলি আমি অসমৰ 3য় স্থানত আছোঁ। নিশ্চয়কৈ আমাৰ ছেভিংছ বেংক, সুকন্যা সমৃদ্ধি যোজনা প্ৰমুখ্যে ৰেকাৰিং ডিপজিট সকলোতে আমাৰ নিশ্চয় উন্নতি হৈছে। ইয়াত জনসাধাৰণৰ সহযোগিতা আমি প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষভাৱে পাই আহিছোঁ। ৰেকাৰিং ডিপজিট, টাইম ডিপজিট এইবিলাকো আছে। তাৰোপৰি আমাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ ছাৰ্ভিচ আছে। এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি পাৰদৰ্শিতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। পোষ্টমাষ্টাৰবিলাক জনসাধাৰণৰ মাজত আমাৰ এই আঁচনিসমূহ গৈছে যদিও এতিয়া অলপ বাকী আছে। আমাৰ যিখিনি পাব্লিচিটি আৰু আমাৰ যিখিনি প্ৰচেষ্টা আমি নতুনকৈ আকৌ সুদৃঢ় কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ। Iskar Benglong BJP spokesperson Laichan Ingleng lapen ari sangho tumpen je kathara phan lamklar ki pipon. Pinini phaing koira thoksiarni SPFCSI Hemalong Iskar Benglong District BJP spokesperson Laichan Ingleng lapen ari sangho tumpen phirangke amai ke phapon. Angtong alam the kachini jia phan phirangke athengno kaning je pon alam thele arjupon sina. Tong sikot pen nanglitum media according jiratum nang chitong thekpot nanglitum phan ningaklong pen kiropilo Karbenglong arada farman pen BJP a party ahin pen nanglitum kiropilo plasinon nanglitum athengno nilitum kethan ponji kangtung bangke Karbenglong along lata isi apurkimu kimanji apan dambomlo lason si nilitum ahin pen ke theklong dolo athe pipot ma
ilitum 1986 amendment dolo 1995 ahut MOU itum agreement chitoklo pinangana kichun dolo halake ilitum gazette notification anta doponlo sta adhek kichun che dula lapen 2011 ahut ilitum MOU chitok det pen hele rongrang hele kaman pen itum kache dan pen kache song pen ajok ilitum MOS 1 agreement chitoklo 2011 aningkan lapen 2021 aningkan MOS 2 ilitum ako puthot song trok atum pen ilitum MOS 2 chitoklo lasuang bong pen ilitum akinang sop abotai botai ilitum rat atum political party atum for example political party atum socio organization atum student organization atum dak ilitum aphan akinang sop ahormu political demand ahormu bangke prabjin pen pachunai pu alam the lapen apor pen apor ilitum ka demand autonomous state lo sitami autonomous state angbong pen kopi posi itum autonomous state anpali uni detma lasong bong sita ilitum isi alam the chikroilo je ilitum autonomous state long lelang pusitame ilitum power bangke isi pen vansi ilitum laso power bangke autonomous state kelongji kapate bok het ji aphan itum claim ponang pu puching waisi MOS 1 da chitoklo MOS 2 da chitoklo sita laso mokha itum demand charter mokha ilitum along kichun pu ilitum long theklong lelang lasi ilitum non BJP a party Karbi Anglong ki japon team Karbi Anglong atum bikheke dak aman githene Dr. Tuliram Ronghang CM sir ki japon lapen alang lilong haladak ilitum non hejong ki haipon ilitum AMP Omor Singh Tiso sir lapen MLA Dorsing Ronghang sir atum lapen team Karbi Anglong atum japon si Karbi Anglong pen isiabutung dampen ilitum aphan lanon agreement det aphi non 125 amendment ahut ilitum non amat prabjin men pachun nei pu laso anut phan kachi tongdam amini sar phan chi tongdam pen lanjot kali Karbinglong team Karbinglong CM saratum japon si long kep autonomous council atum phanta pangrum pen si huladak dili rong sopi long chingwai chingsai lo laso chingwai chingsai pen che don si isi langdam lo ilituma council along ke abanda banai lo ki thenai lo lasopot ilituma bangke power da omuchon lasong bong pen ansu se power ke palong je phansi ilitum bangke la 125 amendment ahut MOU MOS 1 2 sidame do an la MOU long pen chunche MOS long ki chunche 1 long chunche 2 long chunche anta eke logot pachun nai pusi litum team Karbi Anglong pen ki japon CM sir MP sir MLA sir atum la soputhak klardak pen home minister phan 25 July arni chetong damlo hala so chitong dam pen ladak 125 amendment hosi la do ana hormu pachun pon nai pu pudet pen aphi demand charter memorandum pidet pen aphi laso demand charter memorandum pidet pen halangli pen ilitum aman kithe home minister Ratna Singh home minister Amit Shah alangli ilitum aphan reply pilo je nilitum ahin pen state home minister phansi arpu peklo lapen state home minister si ladak kangchap kangsai laso akam claim bomlo laso kangchap kangsai abangke jongsi lake jongsi tanglo pulo tangte chikloyon aphi nanglitum laso committee tumpa nanglitum demand amokhaan nilitum ingchap ingsaipo laso demand charter amokhaan pen langpen nanglitum aphan puthot aku kepachunji aphan kachingwai aphan nanglitum phan nang hangponpo pula sonsi ilitum phan positive pen isi kilong pon dolo usi ilitum phan todap adap nili aman kido MLA sir Dorsing Ronghang sir aphan phone pen chingkilo alangli phone pen nili phan nang thanlo lahai hinlo lapen halaso longkep a council atumang bong pen bangke Boroland pen promote boro tadulo lapenapu Tripura pen dadulo Khasi Jointia Garo tum dadulo Mizoram pen dadu pusipu haladak lasi laso angbong pen ana bangke ilitum Karbinglong Autonomous Council a leader CM sar tumsi japon lasi lasong bong pen itum ningke cha rong bangke lalo lasitame isi angdeng a step ke kichunpo lasi punat kachesong ahut ke latum hile kaman pen pinangan ilitum along avia phik kibunang kithinang lasona bang phuda dolo laso aman si ilitum non longpo lasi labangke ilitum Karbi Anglong arat along dak political party doan
lapen socio organization doan da kaprek NGO pen chenglok ke the kire tum sitame la so dimolong itum kachirap kachitodu nei akinang so dolang lapen kachirap kachitodu jia phansi nilituma hin pen rat aphan stame choning ripon lo ke the kire tuman stame choning ripon lo lasi lason ilituma phan correspond thek lason ilituma phan nang kachingwai pen kipachun pon thek apotsi central government home minister Amit Shah phan lapen ilitum non third time along prime minister Narendra Modi prime minister aphan stame Karbi Anglong arat hoi East Karbi Anglong BJP hoi Karbi Anglong BJP hoi pen stame alang liphan choro parlo lapuson dak kipa phihu lada kipa phihu pen kipa prang pon je phan six sidula jakong ansu se nang kipa bat pia phan alang liphan nilitum hin pen akiro pilo athe pipot ma pulang damlo pulo tangte ilitum along non kidobom a council ke adhek alam ilitum chithan etme sida adhek alam ilitum ka chithan aphanda akasik sakdo non jong si 6 sidul alam lang lo pulote ilitum la so 6 sidul non amada bangke ilitum 26 seat tame seat inkoi ra trok sitame langdam etlo pulote ilitum open for all so si mande lasi laso phan jong si momo sitame athe ilitum non matke influx aphan konani ilitum ki khang dun ja jakong kansi duma ilitum kadok veda chichini lo lasi la sonjong si pulotang te ilitum non 44 seat tame ilitum 100 la 25 amendment along ilitum bat ponpo la so long bangke 34 seat bangke ilitum bangke kopima ilitum reservation long si dopo the seat cap along bang si ladak tame itum open for all ke dopo la sitame ilitum chingwai chingsai long si dulang kwantong si ilitum la pachun unjine kichun hosi ilitum anso se jakong pidunai akenang so dolang lasi la sonjong si ilitum isipen jong si claim pon pulote autonomous state kilong dam je phan bangke akate bokhet abangke ilitum thek pon long lo chichar pon long lo lasi ilitum ke chorolo lasi non isi bangke pinangan aku do thulang APHLC tumpen adhek kipudo kursing timung lo bodi alangli press release kipido BJP atum 125 si kinangjima autonomous state si kinangima rongarat tum inside ha lasona statement bang alang li pipiret nahi athe 125 amendment ke autonomous state aphan kilar kali autonomous state ke palongji phan ilitum 6 alang litum si pupu ilitum dapu itum 6 sidul kilong tang a 6 sidul aprang a 6 sidul pen pulote MOU chitok lo itum jakong bat chat lo non MOU salong tame chun lo te itum a 6 sidul si aru jakong bat to laswa jakong ki pabat aphan laswa jakong ki wan aphan laswa jakong ki wan aphan bangke abadha vedet nangji usin elitum ke kachoning rikang tung lajong si elitum abadha dukok pulote la bangke pilo elitum 6 sidul ajakong pangtang nai puke ingho pen cholo in practical along bangke abadha si dukok po lasi alang litum sitame la 125 amendment along sita elitum jakong pidunai athe pipot ma laso dim jong si itum jakong pidun lo pulo tangte ilitum 6 sidul ajakong bangke ilitum bat ponpo land right sita itum dak full pledged power itum chilong ponpo lasi lahaya mukha pen pulo tangte ilitum abangke non 125 amendment abangke prabjin pen kipachunji aphan Karbing Long Autonomous Council BJP a party itum ke lake arsik jip pen chunvek nei puki claim ke damalong kadu kavita chirap du nai pusi choning ripondo lasi nililong non aru spokesperson dolang besango alang lipenle aku ithetheni public ponji pansi nili apor pipon non head jong itu mai spokesperson penangan yang dia especially ke 125 lah so amendment lah so kutha 125 lah so amendment ladak kacang ke son ke district autonomous district lo India lo northeast ambong especially ka dia lo always lo Dex ke Dima Hasao, lapen ke Guluran Territorial Council. Lapen Mizoram along som thom ke thom do hola dapta Lai Autonomous Council, lapen ke Pawi Lakher lapen Chapma. Lapen Arunachal ke Piloma Meghalaya along ta ke thom do Khasi Bengal Bengal. Lakan to koi pangarukat lapen ke Tripura along isi do hola bangke Piloma la so Tripuri Autonomous Area District Council. Lakan to koi kiat laso kep angbong pen ke anutin along adimana bang ke chipon et palam ke litum ku dambe la songbong pen bang ke force powerful ko litum la chipo bang ke laso district melo ka jam no akithenai lapen aban nai lapen aban nai autonomous district along
kilong nang ji somsuri apubidha dak dopik ta ini tum kadiman ta building pit lo autonomous state provision ta ini tum anduk so provision ta penangan isi apor hot movement claim lo so movement ki claim hot ta movement ki claim hot bang tharu so sia prandam lapen ke peaceful democratic mass movement kusi pulo hola so afitro ba ko bang thulo hili ko da song ok chumpan asong atum tanang claim lo la tum chipaduk lo la so chipaduk pen bang tharu hini ba so sia prandam lo tabe bang tharu sira bang shok siket po arat atum bang ke relief camp malong si kisum ki boy bang nang lo la ke ini tum image hini kadu ko ini tum chini la so pena jok pena bang ke latuma hi athanta central government state government lapen especially bangke non lili tumalong ACM Dr. Tuliram Longhang ala tu initiative and pen abangke latupen chingwai chingsai to song throk asong pen latupen chingwai pen si ingsamjin ki dolong phali tu kan ko ta long laso ingsamjin kilong aputha ka bangke la bangke initiative ladak kiwan power kiwan koson di maladak ke hini ke thom itum langdam pagan isi abangke government tu kan kacip top laso power isi abangke government tu kan citok tepin pen sita negotiation pen tuan una jako lahai bang ilitung lam ram nai chingwai lepin talang itung alang personal initiative alang genius effort akai Dr. Tuliram Longhang Mekiwan laso jakong ilitung tekno lakan aku isi bangke teklong lo non laso si tok aphange kadu koteng samjin aphan kusi pulo sita APHLC atunge pulo article 280 ke la bangke piloma panchayat assistant principal secretary ladak itok ke la som kali ilidong kimang dam ke 125 section along laso article 280 along anghap ki thodun si ilidong phanta tangka maha available ke wajib aphan laso si lapen panchayat ke la daka bangke nang apply play to say home minister be amara declare do no plan to introduce panchayat system in Assam tribal area the ministry of home affairs conduct facility me penangan ka declare do la sila daka bangke total lepa coba da piloma 6 schedule area long bangke panchayat is to introduce to bangke la bangke kali masih je potom ilidung theglong lo non ilitung malong penangan power do land power ta apranga bangke asabe sita non laso MOS laso ka implement ta note land power long bangka apranga ilitung ko settlement awe tanong settlement som thom hormo do la settlement epen ke starting effort la pen ke construction ai kadu ka power ma hen da ilitung lo selam lo la ilitung mithang ja kom da long ko laso ku thake number 1 is at the nai achievement of ke na hen do lapen ke mohet pulo ilitung phan alang tu chitok tepin pen sita akaprek effort ki en pen ladake wan una jakom abang hola MLA bang asip isi ko ba kan thegong la besi bang police town and village police abang ke Assam Police Manual Act pen amendment je lake wan kali ladak bang ke Karbianglong ilitung own authority pen kasilam pen si la so police abang ke ladak bang ke parjabi lahaya jakom abang ke ilitung ke khadu ko ta churu nai ing samjin be welcome nai laso 125 as amendment ing samjin be pachun dia phan peaceful coexistence laso approach abang ardi kinang ilitung laso ardi pilo pulutang telasi ilitung abang dak ki claim nang yason ki pachun ji do olang ilitung be phan non ilitung phan penang ada subject bang legislative executive financial power lahi ilitung phan nang pilo tebon sida ki claim nang ji dolang hol hai ki claim nang dia jakong along la ansu se pachun pon dia phan la so phansi don ilitung bangke pilo bala daki parja pulo la si non la sa amendment abang ke prapjin pen pachun po la pen along kaprek asik schedule area long pen ilitung pen chihoman eji ko bange kali talang litung pen litung phan so opos avelo ilitung dak Karbianglong kaduk pawe akhe atung phan an sita ilitung bangke ladak kichiwan thuye phan isiwet aja kong pen ako hemprek ke pachun dia phan la so phan siri to ke parjab dia pasi don ilitung bangke kaduk pawe ta se lasi kumai me bang pu governor power abang pakom he kumai me bang ki pu abang ke lage piloma panchayat assistance one lok lo mai me bang ki pu abang ke lage autonomous state kali lo pavir dar lo ci compromise dar lo pulai total li lagi ki pachu bai lam lahai pachu bai atu aphan ini tum ahok a reply ki piya phasin nel tum piya bang ke lada nang tum thinglo is Karbianglong BJP ahin ke nang tum han relation ki pilo dong si penyalam do kote arungo del kumalong ka dak dolang del kumalong puronjit kram satu dolang
puyo dong kiri tiso tadolan dan mulai dia po tum tado kai la chaneng le pai tu ko la silan so